Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5. Nubablaɖaka la le Asdod kple Ekron. Filistitɔwo tsɔ Mawu ƒe nubablaɖaka la tso aʋagbe la dzi le Ebenezer yi woƒe mawu Dagon ƒe gbedoxɔ me le Asdod eye wodae ɖe Dagon gbɔ. Esi ame aɖewo yi be yewoakpɔe ɖa le ŋdi la, wokpɔ be Dagon dze anyi eye wòtsyɔ mo anyi ɖe Yehowa ƒe nubablaɖaka la ŋkume. Wofɔe da ɖe eteƒe ke esi ŋu gake la, egadzɔ nenema tututu. Legba la gadze anyi ɖe Yehowa ƒe nubablaɖaka la ŋgɔ, ke azɔ ya la, eƒe asiwo kple eƒe talã ɖa le eŋu eye wònɔ mɔnu. Ale legba la tsi anyi kponogo. Le esia ta va se ɖe egbe la, Dagon nunɔlawo kple subɔlawo megaɖo afɔ Dagon ƒe kpui nu le Asdod o. Yehowa ƒe asi sẽ ɖe Asdodtɔwo kple kɔƒe siwo ƒo xlã wo la me tɔwo dzi. Ehe gbegblẽ va wo dzii, eye wòna ƒoƒoe vɔ̃ te wo. Esi ameawo dze si nu si de asi dzɔdzɔ ɖe wo dzi la, wodo ɣli be, míagate ŋu ana Israel ƒe Mawu ƒe nubablaɖaka la naganɔ afi sia o, elabena eƒe asi sẽ ɖe míawo ŋutɔ kple míaƒe mawu Dagon siaa dzi. Ale woyɔ takpekpe na Filistitɔwo ƒe dziɖulawo katã, eye wobia wo be, nu ka míawɔ kple Israel ƒe Mawu la ƒe nubablaɖaka? Woɖo eŋu be, mitsɔ Israel ƒe Mawu la ƒe nubablaɖaka yi ɖada ɖe Gat. Ale woɖe Israel ƒe Mawu la ƒe nubablaɖaka la ɖa. Ke esi wotsɔe yi afi mae ko la, Yehowa ƒe asi va Gat du la dzi, eye ŋɔdzi kple dzodzo nyanya lé ameawo. Eƒo dua me nɔlawo, ɖeviawo kple tsitsiawo siaa kple ƒoƒoe. Ale wotsɔ Mawu ƒe nubablaɖaka la ɖo ta Ekron. Ke esi Ekrontɔwo kpɔe wògbɔna wo gbɔ ko la, wodo ɣli be, wotsɔ Israel ƒe Mawu la ƒe nubablaɖaka la gbɔna afi sia be wòawu mí kple míaƒe amewo. Ale wogayɔ du 5 kplɔlawo ƒo ƒui eye woɖe kuku na wo be woaɖo Mawu ƒe nubablaɖaka la ɖe eƒe dukɔ Israel, ale be dua me tɔwo katã mava ku o. Dɔ la de asi amewo léle me ale vɔvɔ̃ ɖo ame sia ame le dua me. Ame siwo meku haɖe o la nɔ dɔ lém kutɔkutɔe. Ale du la ƒe avifafa de dzi.